Sikujua mwelekeo wa maisha yangu, nilitembea gizani kwa muda mrefu. Maisha yangu yalijaa wasiwasi na kukata tamaa. Sikuwa na uhakika wa yatakayonipata nikifa. Kisha nikakutana na ndugu katika Kristo, aliyenishuhudia kuhusu Yesu. Yesu aliulainisha moyo wangu ili nimkubali. Baada ya kumkubali, nikajua kila kitu kwangu. Kukubali kweli yake kuliondoa pazia lililofunika uso wangu. Niliacha kuweka tumaini langu kwa wanadamu. Nilimkabidhi hofu zangu, kumtwika hofu zangu. Kitu kwangu. Uhalisia wa kumkubali Yesu ulibadilisha mtazamo wangu. Sasa sina wasiwasi tena kuhusu wakati ujao, hata kuhusu mahitaji ya kimwili. Yesu anairidhisha nafsi yangu. Sasa hivi ataniridhisha milele. Yesu ndiye njia, Yesu ndiye kweli, Yesu ndiye uzima, Yesu ndiye kila kitu kwangu. Kwa imani kwake napokea mawazo ya biashara ili kupata rasilimali za kifedha kwa ajili ya kukidhi mahitaji yangu. Yesu ndiye njia, Yesu ndiye kweli, Yesu ndiye uzima, Yesu ndiye kila kitu kwangu. Sina wasiwasi tena kuhusu kifo, kwa sababu ni daraja la kuingia katika uzima wa milele. Uzima wa milele pamoja na Mungu. Ninaishi ili kumpendeza yeye. Yesu ndiye njia, Yesu ndiye kweli, Yesu ndiye uzima, Yesu ndiye kila kitu kwangu.